Kako, braćo moja draga, sačuvati pogled? Veoma je teško. Ali, prvo, hvala Allahu dželešanu, pa je ova vjera savršena. Allah dželešanu je znao naš hal i stanje i znao je da će doći ovakva vremena kada će biti razgoličenosti na svakom koraku, pa insanu nije grije kad nešto pogleda i obori pogled odmah. Znači čovjek ide ulicom i pogleda i vidi nešto loše i obori pogled. Božji poslanik kaže, Ali radijallahu ta'ala anhu, prvi pogled ti je halal, taj prvi znači, a ne da ti vidiš tamo neđe ona ode i ti kaj prvi ću i to je to. To nije paš. Ili prvi onaj što traje 3 minute. Mašallah. Nije paša. Već prvi koji pogledaš istakfirullah. Zataj nisi kriv. Nisi ni griješan. I ne ostavlja traga na srce. Taj, pokušaj se nekad, ajde kažemo, ne do Allah, ali ono u smislu preispitat. Možeš li se sjetiti osobi koji su pogledao i oborio pogled? Nemoguće, poslije da se sjetiš. Ali ako se oblizniš, nakon 3 godine ti zažmiriš, ona skakuće pred očima. To je već problem. Ona je u srcu. Veoma je teško otuda reinstalirati. Pa znači, veoma je bitno da čovjek ima neprestano na umu da Allah sve vidi i sve čuje i sve zna. Da meleki sve zapisuju. Ti možeš danas otići na YouTube, nema nikog, spustiš one dobre roletne i ukucaš sebi šta god hoćeš. Ali to što gledaš, Allah zna prvu. Ja sam to navodio primjer, ne volim navoditi kako neko ne bi nekad pogrešno shvatio, ali zamisli činjenicu da te Allah počasti, počast, da te Allah počasti jedan dan da budeš ti 24 sata u društvu, odnosno da bude s tobom u društvu 6 safet. Kaže, ja ću danas biti 24 sata s tobom. Da li bi taj dan ti upalio YouTube i da gledaš neku seriju? Ako bi, svaka ti čast. Ne paša, ti bi pokrio TV sa jorganom i rekao, šehu nam je ovdje Sahara pa smo je pokrili jorganom. Da uopšte se ne zna da ti imaš TV u kući. I to je dobro, respekt prema ulemi. Ako si spreman da ne gledaš nešto zbog nekog autoriteta, kako onda zbog Allaha dželešanuhu? Pa znači čovjek, najbolji lijek čuvanja očiju jeste da si svjestan da je to blagodat od Allaha, da ćeš biti pitan za to i da Allah onog momenta kad ti gledaš, Allah zna da ti to gledaš, a meleki zapisuju. To kome ne može pomoći, nema mu lijeka. Dalje mu ne treba držati dersove. To kome ne može pomoći, nema mu lijeka. Pregorila mu baterija, nema, skroz, prekinut kabel. Isto tako, čovjek treba da se čuva razvratnih mjesta. To danas i uključuje razvratne stranice, u smislu. Imaš jednu stranicu koja objavljuje vijesti, ali na njoj je pola stranice, slike su neuzubila, a imaš drugu stranicu koja isto objavljuje vijesti, a na njoj nema nemoralnog sadržaja. Onda idi na onu drugu stranicu. Pa neko će reći, jesi glupa, ne pratiš, pa znaš šta ti si za lupo, pa ti ovako za... Paša, ti svoj život, ja svoj život. Ako znaš da ima neka čevabđinica i tu ima puno žena i tu je neka prometna ulica, ima neka druga gdje je kvalitet tu i tamo isti, ali tamo nema niđe nikoga, ono u smislu nema niđe nikoga, nećeš pasti na neki bela, idi tamo. I tako dalje. Čuvaj se bespotrebnog odlaska na mjesta gdje ima velika koncentracija nečega što ti nije dobro. Isto tako, prosto vidim da nema nešto ovdje puno mlađi raji, ali eto, ženidba. Znači, ženidba je itekako poslanički recept, da je Božji poslanik ali sam preporučio da insan se ženi i da će na taj način sačuvati svoj pogled i svoje spolni organ. Lijepo društvo isto je način da čovjek uz Allahu pomoć, kad se ljudi međusobno savjetuju, kritikuju, kad međusobno se potpomažu u tome da ne gledaju ono što ne treba, isto je dobar način da čovjek ostavi ono što ne treba.